Caroline Mwandiko ni wavuthisa vanene chambia ya serikali kueta wauma Ebola kuitiwa vanthi ya Kenya ayoneka kumya ukulyo ula wende na kuthiululuka ilikoni cia Kenya aingi ayenda kumanya vatonye kata nthi ya Amerika na ila isikie kwa utuika wiyulu kukitana na mawaumai kutuika niwe kuetea waumayo kuitiwa va Kenya anene ya kuyaka nyenyoni ta wambo ni kavinani kalao kunenga na yema na ivela kwikikundi kimwe cha amaito ingi wamenda mataisiana sio undu umwe na kuivoya yeke kulwa nduthi maskuluni. Titus Makao ni mwandiki witu. Ainena kabindane kandambuka yake ya kunenga na yema na ivela kwikikundi kimwe cha amaito kanenone mwandiko ni wokelia ukulyo ula wende na kuna maasya aingi kilikoni athenda kumanya vatoneka ata kutuika nthi ya Kenya niyo thina utuika wa uiti kuthonoka nthi ya Amerika na ila isiketa yo mukuli kwa kukitana na mawaumai athenda silikali ndikaliche awauma Ebola va Kenya kwa kila ukuweta kuuta kwikia mathayo ma Akenya muisyoni. Amerika niyo inenga na imisaada duniani tutuikia hata kana hivi ni kwaka kindu ba kikaete tukaiga andu ma Ebola na maumitu ya Amerika Amerika na ni mwene mbesa hii no maka yando asumo ba utuikia biashara paende una itu otewa menda ku import Ebola Kenya. Seriously, you are not serious. Onan muyo twende osio uwa umelanu kwetu atuyandu na netika wati yulea lakini ndo tuanotwea we import you waukuma America uwete ba Kenya. We are supposed to say no in Jesus name. Or you tukaete we Ebola pa twadela piu ona tuina capacity akuolde Ebola Kenya nindi woneni wake bala wakulya ase kutasiana sio ondo mwana kuivothea nikana kurikithia ina lua nduthe masukuluni twambe kutulia ndute bwenu ndu yue kanda bi ciana nisibikie pandu pa uvinga dom site mauta sibibie ciana wa wana twiba ciana 16 na mwaito wiba weni wisundu kusia kwiwo na Biblia ya iti pele kuthika seiti ya seima tuthike oyu nditona kutwika kala kana kakwa ninyangu yukathika no kindu chutule kabisa na tuikemea. Ndilipoti ya bilingi wa mwabo kumakanenone bone kaundini ya Makueni. Titus Makao.